अफब मखल की नोंमै तरुक लौब ngamhore हाइदि थाउदोक थोकफम की अकोइबदा लैब लबुक याउना मफम खरदा KNA-B की लनमी सिंग ओइगनी हाइना थाजबा असिबक सांग तरा हेना तादुना लैरि हाइदि खुथोकनाबादुदा सरुक याखिबा मणिपुर की यौ लनमी मरी असो अपन नंख्रे हाइदि अदुबु सोक्लबसिंग अदु हौजिक थोइना खुदोंग थिनिङै ओइद्रे हाइदि पाउसिन हाइ म्यांमार गा ताइनरिबा मफम अमदा लैबा मणिपुर की लहुलुप अमगी केम्ता कुकी लहुलुप KNA-B अमदी इंडियन आर्मी की अपुनबा खुटपु अमना एटेक तौनबा संगसिलकपदा मफम अदुदा लैरिबा लहुलुप अदुगी लनमीसिंगना मांगजोंगना पाउ फंगमदिगी KNA-B की लनमीसिंग अदुबु मफम अदुदगी ताकथोखरबा मतुंग बॉर्डर पिलर 87 की कमजोंग डिस्ट्रिक्ट ताइनबा येंगौ पोखुल मनाक्ता खुथोनबगी थौदोदु थोखिबने हाइदि अमरोमदा रिपब्लिक डे की ड्यूटी ताबा IRB अमा लैखिद्रे लैंगाना सिंधुना ngarang पांगथोकिबा हुमद्रागा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम मपुंग फाना पांगथोकनाबा अमसुम असोय अंगाम थोक्तनाबा सिंगजमै थोंखोंग ड्यूटी ताकिबा IRB की पर्सनल मलैकनबा ngamdana लैखिद्रे हाइदि हिरामसिगी मतांगना पाउसियसना फंगबा पाउगी मतुंगनति लैकनबा ngamdana लैखिद्रबा IRB पर्सनल दुगी ममिंग अथोकपम देबबर्ता सही कुंथ्रागनि थुकावी मार्क तरागा मतुसुबा IRB की पर्सनल नि मार्क की राइफलमैन नंबर ना 01123335 एनी मार्क ngarang ayuk pung mangarum taba matamna singjamai thongkhong da duty taringai khanghodana masa nuaiti haiduna hipkhipedegi hawalakidabane hairi yengluba matamna ma gyan manglga taduna lerambadi khutak security force kangbuna advanced hospital pukatuna laikanana bohana kiadumaina ma hospital ki doctor sing asibaksang oina pukhalakle hairakibani hairi माक मतौ करमना सिखिबनो हाइबा खंगमंगमद्रबसु हार्ट अटैक न मरम ओइरगा लैखिदबो ओइरंबा याइ हाइरिनसु पाउसना मखाताना फुंगतोकली मणिपुर टॉप चैनल की मैकेरी की मरुएबी ई पाउसिंग मियामना थमजगी हानमदा काबुल की मियामना मखोगी ख्वाइदि की नौबा मोक्स की ममिंग गाजा थोनख्रे गाजादा इजराइल की लान की सैथिंग फंगलबसिंग की अवाबदा सरुक याबा मसुम इकाय खुमनबो ओइना अफगानिस्तान की कोनुंगदा लैबा मियामना मखोगी ख्वाइदि की नौबा मोक्स की ममिंग गाजा थोनख्रे जनवरी 10 हांगदोखिबा गाजा मोक्स काबुल की खुआ ये मार्कर्स एरिया बिजनेस प्रजासिंग मसुम सिटी की ममिंग लैबा कारपेट कैथेल ग नकना लै गाजादा मखोगी लमंगाक सेनबदा नुपा नुपी अंगांग नहा मसुम अहल सिंग थेंगनरिबा अवाबा मसुम कथोकपसिंग सखंगबा ओइना मोक्स की ममिंग मोक्स गाजा थोली हाइना फनखोंब की थबक लुसिंगखिबा बिजनेसमैन हाजी हबीबुद्दीन रेजियाना अरब न्यूज ता फोंदोखि मोक्साबा पुमलोई लोइद्रिङै पैलेस्टिनियंस अक्सा अमसुंग गाजा यावना ममिंग खरा सजेस्ट तोखि कैंपेन सरुक याखिबसिंगी मरक्ता अयामना सोलिडारिटी की सिंबल अमा ओइना गाजाद बोट पिखि हाइना मागना मखा ताखि अफगान सिंगी मरक्ता पैलेस्टीन की दमक पाक्सना सपोर्ट तवी मखोगी मरक्ता मियोई मयाम इंग्लिश सिंगमग समापन गु हुमद्राग मापन दगिन इंग्लिश सिंगमग समापन ग मार्फुग मापन सोवियत अफगान वार मनुंग अमसुम इंग्लिश सिंगनि अमदा US न लांदारब मतुंग सही कुन सोकनखिब लान मनुंगदा अवाब क्या मयुकनखिबना मपालम की मखादि हिंगब पुंसी महिं खंगी पैलेस्टीनियंस नेशनल काउंसिल ने इंग्लिश सिंगमग समापन ग निफुग निपान लाथोखिबा निंगतंबबु सखंखिबा अरब नतबा अहानब लेबा अफगानिस्तान नखि मथंग मथंग लैखिबा अफगान गवर्नमेंट खुदिमंग इजराइल गा पैलेस्टीन गा लान सोकनबा मतमदा पैलेस्टीन दा सगवतुना लाखली इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा हुमदोय अक्टोबर गाजा द इजराइल की ख्वाइदिगी नौबा लान हौखिबा मतमदगी गाजा की सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अयाम सरुक मांग तगनख्रे अमसुम मिसम लिसिंग हेना सिख्रे लान हौखिबा मतमदगी इमाम सिंगना अफगान मोक सिंगदा पैलेस्टीनियंस मियाम की निंगतंबगी दमा अखनबा प्लेयर सिंग सांग नाइना पांगथोक्तुना लाखली ममांग सयोल 6 फेयर अमा लाथोखिबा मतमदा अफगान यम सिंग अमसुम मियाम तिन मफम सिंग अनिमक्त नुंगाइबा फोंदोखि अफगान सिंगना डोनेशन सिंग लाई खुरुंबा अमसुम सोलिडारिटी उत्पा अतै थौंग सिंगी मतेंगना मखोइना अंगंबा सपोर्ट पैलेस्टीन मियाम की दमक मतेंग पांगनबा होनदुना लाखली हाइना गाजा मोक्स की इमाम अब्दुल कीफ हकीमीना फोंदोखि यारि मुस्लिम अमसुम मियोइब खुदिंगमकना पैलेस्टीन अमसुम गाजा की मियाम की अवा नुंगाइदे सरुक यागदबनी हाइना मांगनाखि मोक्स लाई खुरुंबा लाकपसिंगना मखोइगी लैबाकना खरगी हेना तौगनी हाइबगी थाजबा अरब न्यूज ता फोंदोखि इजराइलना पैलेस्टीन तौरिबसिंग असि अतै करिमत नति जेनोसाइडनी हाइना लाई खुरुंबा लाकपसिंगी मरक्तगी असाउदला देना फोंदोखि मरा लैतब नुपि अमसु अंगांगसिंग हत्रे अमसुम युम किया मांग तकनख्रे इजराइल की हिस्ट्री दा असुक साथीना नमथदुना थंबा यावखिद्रे हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली
अमरोमदना युन मखा ताना फाजिननबा अनिरक सुबु ओइना प्रोसिक्यूटरसिंगना हाइजबदा कोर्टना याखिद्रि मासल लो लाथोखिबगी पहौदा इम्पीच तौख्रबा प्रेसिडेंट युन सुक योल मखा ताना फाजिनदुना थंबगी याबा पीनबा अनिरक सुबु ओइना हाइजबदा थांगज नुमिता सियोलगी कोर्ट अमना याखिद्रि ngakpo athuba matamda formal oina maral sinaba prosecutor singda pressure lairi lan hobagi maral da yum mamang sayol da phakiba yun mamang sayol da phakiba masum criminal case amaga mari lena phajinba South Korea gi hanba sitting head of state mahak noiki December ahum da mahakna masal lo lakhokiba du pung tarukhak sanaki lawmakers singna bot lawnaraga maki order du kakre dubu maduna South Korea da khwaidigi phibam sokpa political crisis hauzik phawba thokali makpu makha tana phajunanaba matik chaba maram phangdi haina irai namita court asimang ruling ama piki prosecutor singna formal oina mahakpu moral sidringai de wahang pang taunaba February 3 phawba mahakpu phajunanaba thawrang pakhet kedubu hauzik thawrang adu onthok onsin mathau tari makha tana phajunbagi ayaba court na pidabadagi hauzik prosecutor singna yunbu phaduna thamnaba mabu formal oina moral sinaba thabak thuna pakhatba tari haina Yuzang Hun Kauba attorney ama masum political commentator amana phongtoki yunna criminal proof adu da mateng pangu yadri maki legal defense team na investigators singi legal authority leiti haina maral tori impeach tawkraba president gi mas tungan ba hearing amasu constitutional court sathari makpu impeach tawkiba du court na sagolabadi mak office tagi lakhthokani amasum numit humfuni gi manung de election ama pangtokpatai martial law thamnaba honabigi wahauda anti graft investigator amasum police sam hinbana mamang sayolda yunbu mahaki residence da operation sa tharaba matungda faki impeach tawkraba amasum mamang thada martial law thamnaba honakibigi wahauda leibaki miyokta lan hobagi maral siriba yun leibak history da faba hanba sitting president oki yun ge legal team na warren adu law ni yade ki Yun gi mayokta impeachment motion mamang sahi December 13 da National Assembly da pass toke masu madu khananaba constitutional court da langkhakre constitutional court na numit chamaga marfuni gi manung da impeachment adu gi matang da firep lakhokadabne masu hariba matam sigi manung yundagi president gi shakti lakhokhi hansu paus da makhatari amarom da Afghanistan bomb pokhai bida Miyoi ma sikri Afghanistan gi awang thangba saru Khut province ki konung talukan city da thangjan mita bomb phumlamnaba hotnaba Miyoi ma sikri haina interior forces minister ki spokesperson amana phongdokri atai mi sibana tragana sokpa amati yauki di amasum ranger military vehicle ama akai toi khra thoki haina official aduna phongdokhi aduba ehen ba akupa marol ma na phongdokhi di bomb bakhai bigi thagdok tu governor ki office ki gate ma pan na thoki amasum Miyoi ama sikri haina local media naiki Group natragana Miyoi amatana hauzik phawbda thawdo dugi matangda sengdokri mamangda Afghan acting minister for refugees and repatriation Khalil Rahman Hakki mamang thar Kabul da hatkibi yauna lebak mayokta lebakim ge thabak tawkibisingi responsibility Islamic State IS na claim tawki Afghanistan gi awang thangba saruk sari Pul province militant group Islamic State IS ki member taruk phari haina province and police ni muskison mita sirol amana phongdoki pharaba Miyoi singadu province adu thani ki mamang na bom ama pokhayan ki bamasum leibaki mang na batawba Miyoi singni haina sirol aduna haki police na drone camera ama lairik sing amasum motorcycle amasu phangki haina sirol aduna makhata naki pharaba Miyoi singadu gi masak tak thoktana sirol aduda province aduda law and order da akaiba pibigi ayaba kanaguma matada security force na piroi haina palli haina su paus ta makhata na su phungdorakli amarom na DRC da kapna ba hengalakpadi gi misam lising kuntra ka mga lanjinari peacekeeper mapan sokli United Nations January kun mga Nongpok thangba Democratic Republic of Congo DRC da kapna ba hengalakpadigi nahong na misa miyam lanjinari amasum peacekeeper mapan sokli haina UN gi spokesman amana irai namita phongdokri UN Secretary General Antonio Guterres ki deputy spokesman Farhan Haq naki UN humanitarian singna DRC gi government force singa amasum Mars kungo homdoi movement M23 lan hawbigi marakta hawki ba sayol ahumda kuthoknabigi thawdok singda Masisida Miyoi lising kuntra ka mga Henna lanjena khen su paus na pali hak na ki DRC da UN peacekeeping mission na Congolese armed forces na
ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ UN ꯄꯤꯁꯀꯦꯄꯔ ꯃꯥꯄꯟ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯄꯔꯁꯃꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ UN ꯄꯤꯁꯀꯦꯄꯤꯡ ꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟ DRCꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯛ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯂꯤꯁ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ Southern African's Development Committeeꯒꯤ military mission in DRCꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ medical ꯑꯃꯁꯨꯡ logistical support ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ